Praise God. Shout to the Lord. Thank you, Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My comfort, my calm, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy, I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, Jesus. Nothing compares to the promise I have. 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 Oh, nothing compares to the promise I have in you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nothing compares to the promise. To the promise we have in you, Jesus. Your promise is true. You are the keeper of promise. You are the keeper of promise. You are faithful, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for every promise we have in Christ. Promise of healing, promise of salvation. Thank you, Lord. Thank you, Father.
worship you. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Give you worship. Thank you, Jesus. Give you worship. Thank you, Jesus. Jesus. Oh, yes, amen. Jesus. Thank you, Father. You are our life, our everything. Thank you for all your promises that Yes. you have given us in Christ. Yes. We believe in these promises. Yes. We believe in you, in your Son, Jesus Christ, in your Holy Spirit, and the gospel. So thank you, Father, because this is your promise unto us. You have given us everything through Amen. Jesus Christ, Yes. our blessing, Amen. our health, Yes. our life, Amen. protection, Yes. wisdom, knowledge, and understanding. Oh, thank you, Father, for everything that you've done in our lives in Christ Jesus. So continue to reveal this truth and continue to manifest this truth Yes. in our lives, Father, in our situation, by the power of your Holy Spirit. So touch this building, touch this congregation Yes. by the power of your Spirit. Yes. So thank you, Lord, for more experience. Yes. Yes. Nga may experience, iti may second may sa in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Okay, di na palabas. Surok ka na kayo about God's promises. Nga, the promise ni Father God adaamin kini Jesus. Ay parang tayo na dyan. It is 2 Corinthians chapter 1 verse 19 and 20. And Galatians chapter 3 verse 28 to 29. Nga di nabaptizan tayo kini Jesus. At awan pagdidiferensyahan ti babae ken lalaki na may panggap ti promises of God. Amen? Ket ko sa when, then promise ni Apo Diyos kini Jesus ket para kada tayo amin. Amen? They promise na kini Abraham. Oh, hallelujah. So, ag-trust tayo idan. So, nga amin nga i-claim tayo or amin nga receive tayo, kailangan magna kini Jesus. Surok na dyan, amin nga blessing, there is only one way. Nga dalan ti blessing nga binmaba dito'y earth through Jesus Christ. Amin met nga mapanli ti Ama magnalaang kini Jesus. So nga tihan nga magna kini Jesus, han nga nagnay day tunay nga dalan, han nga nagnay day ruangan tulisan lagi day. You see, John chapter 10 verse 1 to 10, amoy day. So nga ado lagi day han nga nagna kini Jesus, even lagi day teachings. So nga da kayong maumay ditoy, kailangan i-recheck you. Jay teaching. Da jay ba i-claim you nga you are blessed. Nagnaba da jay kini Jesus.
Or, possible nga kunayo, you are blessed because you are member in this church. Possible nga bagbagayo nga you are blessed because kunayo, hanakmet nga agar-aramid tirong. That's good. Amen? But, hangad na day ti reality. The reality no apay nga you are blessed because of Jesus. Mabaling nga kunam, you are blessed because you are giver. And that's good. Pero you are blessed before nga nagbaling ka nga giver, you are blessed. Because of your union with Jesus. Anya the union, kapag the relationship mo kay Jesus. And then, papanin mo nga gitad, and then that blessing ketag work. Oh. Mauwatan nyo ti kasana. So, iti promises of God adda kini Jesus. Saan kayo nga mag-shortcut? Hallelujah. So, for example, no, siya, ibagbagak nga ay ang blessed. Pero the reason nga ibagbagak niya ay, idina-receive ko ni Jesus of His fullness. I have received grace upon grace or blessing upon blessing. Not because ang gaputa na singputa. No dikit di gapu tada ni Jesus. At gapu tada ni Jesus, pasingputan na. Tapno maikariak, ajay blessing na. Dahil lang pasingpat kanyak, isuna. Kailangan magkita yun ay. Tapno mademolish dagijay pride, itibiyag tayo. Mademolish dagijay kuna tayo nga laing tayo. Ag-trust tayo lang. Kini Jesus nga nangi-work out. Iji blessing tayo di cross. Padasin nyo adi nga study yun unay din. No awan ni Jesus nga na-crucify. Padasan tayo na lang di Galatians 3. Atrasan tayo basit. Iti verse 29 na ipakita ka dyan, nga aming nga dakin ni Kristo, so that agtawi ti promise. Those who belong to Christ. Pero no, atrasan tayo na dyan, iti verse 13 and 14, kanay ito yung adalan na gito, but you need to grow and establish. Kada gito yung scripture. Amen. So you need to listen carefully and reverently to the word. Amen. Okay. Let's read that verse. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When He was hung on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the Scriptures, cursed is everyone who is hung on the tree. Okay. No ikatan tayo nga ta. Ni Jesus nga na-crucify. Nohaan nga ta nga na-crucify ni Jesus, ada nga ta makaikat ti curse ija life mo. Awan. So, kahit nasa awan, akseptaran nyo nga ni Jesus Christ lang tinang alat ti curse. So, ijay ka.
nga mangbilib, nga awan kay jay curse because of Jesus. So awan pagtangsit mo. Ni Jesus, ipagtangsit mo. He who wants to boast must boast what the Lord has done at Calvary. Amen. Gusto nga di magpanakal mo, thank God. Thank God, O Father, or thank the Father for giving His Son to die on that cross for me and for you. He took upon Himself all curses, nailed it to that cross. This is the benefits. Verse 14. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles. Kita nyo the interpretation de la Duma in the verse 13, this is for the Jew. Because Christ has redeemed us from the curse of the law. So, agapot the curse of the law, the amore the curse is the law of Moses. So, kung na nagdila duma, even nagdila bayag, nagpipreach. Itinikat ni Jesus, ito verse 13, that the curse of the law of Moses. So, ngawan bibiyang tayo dyan nga Gentile. Are you sure? Kitaan nyo ito nag-benefit. Haan nga Hudyo? Verse 14. Let's read it again. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to man. Sino pinabindisyonan or napanan jay blessing ni Abraham? Gentile. Ang nga Hudyo, so they are wrong. Ija interpretation na nga pang Hudyo na dyan, verse 13 and 14, that's for us. If you belong to Christ, then you are heirs of God's promises. The promise of God to Abraham. Amen. That tayo itinagtawid. Amen. So naglawag nga na jay law, curse of the law, pati jay law ijay Garden of Eden. Kana ko ay bagbaga, nga adat ti law ijay time ni Adam, gana kini Moses. Ket jay law ijay Garden of Eden, so tinakatnagan tayo amin, whether Hudyo or Gentile. Kailangan mabayadan niya. Amen. So, nabasahan nyo ti Romans 5, verse 10, up to the last verse, makita nyo dyan. Nga tinakailunodan ti tao, tinakatayan da amin, jay law, ijay Garden of Eden, ni Adan. Amen. So nga din man ni Jesus, isura niya ti first nga binayaran na kada tayo. So nga ti gospel for the Jew and for the Greek. Hallelujah. Kailan may establish kayo dyan nga you are blessed because of what Jesus Christ has done. You are blessed because of your union with Christ. That's number 2. Gaputa daka kini Jesus. Okay, I repeat. You are blessed because of your union with Christ. Kaya daka ni Kristo, nakapagtawid ti promise.
Okay. Sublan tayo. Galatians chapter 3, verse 29. 26 to 29. Tapno maalayo pati baptism. Amen? You are blessed because you belong to Christ. Because of your union. Because of your relationship with Jesus. So nga dinawat mo na Jesus, nga nairelasyon ka kini Jesus, hindi ka nga nabindisyonan. You are blessed because of your relationship. Amen. Iso nga na dyan pangibatayam, hanga dyan laing mo. Mayat nga dalaing mo. But, kada tayo nga namatin, kailangan mapanan dyan pamati, ijay nakabindisyonan. You are blessed because of faith, not because of your ability, not because of your own capacity. Ayaw mo uray kasanulaing mo no, hanga na ilansa ni Jesus si Jacob. So, ada kayong umay dito eh. Uray ada, hanga kayo masaksaktan, bagam niya kabay mo, hanggang masakasaktan. Ibagbagada tagpaiso. Okay. Mas maharigan. Ada ka dito eh. Naggraduar ka di 4-year course. Praise God for that. We appreciate that. Amen. But don't trust. Ide kakayaham nga diyay. Trust ka. Kene Jesus. Nga nangiyag ti blessing mo. Kitaam ti panangusar to ni Jesus ti tangalaing wano adal mo no mabigbig mo nga umun-una ni Jesus. Hallelujah! Oh yes, amen. Amen. So, katalan doon, di panangusar mo. Taidihan mo ba yung nabigbig na ita? Medyo matangos ang ilong. Kahit Filipino nose. But ngayon, ikaw na ay nasa Panginoon. Amen. Okay na yung ilong mo. Amen? Kailangan magkita yun eh. Hallelujah! Di adal kalata. Palakpakin ni Lord. Nga makita dan ken ka ti humility. Because si pagtatrasa mo ni Jesus. Okay, verse 26. Let's read. For you are all children of God through faith in Christ Jesus. Oh, you are all children of God through faith in Christ. No awan ngay manan ni Jesus nga natay kinagungar. Kasano kang agbaling nga anak ti Dios? Kat only in Christ. Tinang receive lang ni Jesus nga nakipagungar kini Kristo tinagbalin nga anak ti Dios by His resurrection. Amin, nuha nga nagungar ngay. You are nothing. So nga nuha nga nagungar ni Jesus, we are all nothing. Ngam salamat tanatay ket nagungar. Tapno amin nga mangbili, bagbalin nga anak ti Dios. That's the work of God through Jesus Christ. Amen. So awan, di magtangsit tayo. Ni Jesus lata. We appreciate God, the Father, through Jesus Christ, by His Spirit. So if you believe, can Jesus, the Holy Ghost, is ready
to confirm that faith. Hallelujah. Amen. Ready nga bang parangay. Ready nga miracle. Oh, yes. Amen. Apa nagbalin tayong anak ti Diyos? In Christ. Tuloy. And all who have been united with Christ in baptism have put on the character of Christ, like putting on new clothes. Oh, you see? Amen. Woo! Ulit. Nanyo natin baptisaman. And all who have been united with Christ in baptism have put on the character of Christ, like putting on new clothes. Amoy nga the first nga tunay nga baptism nga there is only one baptism that can save us. Isuda jay naborn again ka. Idi naborn again ka, nagbalin ka nga body of Christ. Member of His body. Amen. Ha nga jay danom. Amen. The first nga nakabaptism, baptism into His body and baptism into His death. Na-member ka iday bagi ni Kristo, natay ka, nga naitanam, kat naikuyog ka nga nabiyag. Nangyari di jay dinaborn naging ka nga first. Da jay ti ipoprove, da jay water baptism. So ano ba, water baptize ka, maipisok kay dedanom. Maisok ka. Tanatay ka nga ron. Tapno maikali ka. So nga awan iti mabunyagan nga ikaskas jay na jay ima na. Tawan ti maitabon, maitanam, ngay paparwar na jay ima. Ni Jesus na itabon amin ti bagina. Woo! Iso nga din na i-immerse tayo kini Jesus, naibado ka na tayo, ti kina Jesus na. That's the reason. No apay nga nagbalin ka, akas kanya na. At dadjay ti rason, no apay nga you are blessed. Woo! So nga dagdag pa water baptize sa muyo day. Dahil accept yung message. Alam no, communion tayo, dahil accept mo nga message siya. Kailan kanam ken inumom jay blood. Aslakain minom ti blood ni Jesus. The same with the water baptism. Amen. Hallelujah. So nga, nagigay situation nyo. Kaya situation iti pamilya nyo, relasyon nyo. Iti asawa, iti anak. Nagigay relasyon. Yung iti Diyos. Kailangan kini Jesus. Nga mapatibay. You are son of God. Daughter of God. Because of Jesus. Because of Jesus. Gaputa relasyon ka kini Jesus, nagbalin kang anak ti Diyos. In kawus mo, ti karakter na. Dadjay, ti kailangan nga ikas tayong agbiag, kata. So nga na, dagijay, adati asawa na. No, adatihan mo kay kahit kini asawa, kita miso na kas kini Jesus. Wanang, amok nga do ti agriri. Amok manan nga lumaban manan kala kayo dahil. Adati sinful nature pa lang, pastor. Ano ikastana yung ma-overcome na yan? I-overcome mo na yan by faith. So nga believe. Ngayon kawus na ni Jesus. So nga tibagam kanya na, ti kawus mo tata ni Jesus.
Biyag ni Jesus, ti biyag mo. You are blessed. You are blessing to me. Bagam lata, you are blessing to me. Ay, bagayo, no, asawa yun, kaaba yun. You are blessing to me. Ni, awan tagsaw. Do it! You are blessing to me. Bendisyon ka kanak. Naitakat ti problema, madiyo kaming isawang. You are blessing to me. Amen. Ang aday, hanak pa yung mabindisyon at kinakahangalay. You are blessing to me. Amen. Kailangan nyo biliban niya. Because in a receive you ni Jesus, you are blessed. You are blessing also. So nga, ikukwakto pa dito yung church. Kung ako naklatakin ni Lord, help me and show me how to be a blessing in this church. Because I'm a blessed man. Amen. Oh, my wife is blessing to me. My children are blessing to me. Hallelujah! And uray da kayo. Kiklaim ko, kaputad da kayo kay ni Jesus. They are blessing to me. Kung kunaklatan. Amen. Hallelujah! Ngam, kita nyo ta, magnatayo amin kay ni Jesus. Nga dati, kiklaim tayo magna kay ni Jesus. Once nga kayo magna kay ni Jesus, magiging kulto kayo manamnaman. Allah na kayo na ganyan. Kukulto dito yung lubong. Wala ta, ang kakawal nga batay kay ni Jesus. And naglaka ka masway. Apay nga narigat nga masway, dagwat batay kay ni Jesus, mas marigat. Adati magbagada na ito, ipakabindisyonan. Anting-anting. Oh, in Jesus' name. I have my Jesus. I am blessed because of Jesus. I am blessed because of what He has done. Hallelujah. Okay. Dito di pa nakabindisyon. 1, 2, 3, 4. Nga principle. Oh, sakbay the principle. I am blessed because of my union with Christ. I receive God's promise. Dito 1, 2, 3, 4. No, aramidak ngay nga 10. Amen. Tinadadal mi di dito 1, 2, 3, 4. How to become rich in this world. First, work hard. 2, enjoy your work, your job. 3, agasom na kita. 1, 2, 3. 4, 5, 10, tidak duma. And then hadang na ibaga na ito nilabsan na ni Jesus. So they are tulisan. Ay. Tahan nga nagnay di ruangan. Handa nga nagnay di jalan. Now, but adal yun ba ti gospel? That's the reason nga gospel. Ti kailangan da nga maamuan. Tapno ni Jesus ti sikat. Tawan nang i-workout ti gospel no hanga ni Jesus. So, iso ang makita yun, no may bagbaga rito sino nga di mapadpadayawan? Ni Jesus. Ni Jesus kam ti gapuna no apay nga I am blessed. Okay, kan nakatilaing. Ikan nakatigagat. Nag-work. Ngam, adan ti guidance na ijay. Haanan nga din laing mo. Amen. Hallelujah. O, tuloy. There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female, for you are all one in Christ Jesus. So, makita yun jay, datalo nga,
imbalance ni Paul dita. First, Jew or Gentile. When it comes to blessing ni Abraham, Jew or Gentile, pariho. They are blessed. Number 2, tagabo no si waya-waya. Amen. Katulong wanubos. Amen. They are blessed. So, masa kagami nga katulong. Katulong katata, dapat ti pamatim. Ngagbaling ka nga bus, maramdama. Nga day busi-busi dito lubang agbalin kamat nga head and not the tail. Hallelujah. That's the blessing of Abraham. Amen. Oh, number 3. Okay. Babae o lalaki. Oh. Kitaan nyo. May isa tayo aminan. Amen. It's a blessing ni Abraham. Woo! In Christ. So nga di ko nakparaso nyo panunutan. Nuhaan nga ta nga nagbaling nga na panglaw ni Jesus. Ada nga ta nang bayat ti kinapanglaw tayo. Awan. Nuhaan nga nagsakit iso na. Ada nang bayad ayat sakit tayo. Iso nga iti cross, nagsakit, tapno, sumalon at tayo. Amen. Nagbalin ka na panglaw, tabumaknang ka. Niyapay, nagbalin ni Suna nga curse, tamabindisyonan ka. Nakurunaan ti siit, tapno makurunaan ka sa king. Amen? Ije blood na, inbayad na ti amin nga requirements, ti sin. So nga, sin, ti basol, nabayadanan. Amin nga requirements, ti law, ni Adan, in the Garden of Eden, kini Moses, nabayadan. And by his blood, naabakan ni Satan, ijay court, ijay higher court, ijay heaven. Hallelujah! So nga, di mangidaron-darom, naabak by his blood. Ngam ti bayad latapay ti sakit, stripe. Ti bayad iti kinapanglaw, nagbalin nga lapanglaw. Ti bayad ti sakit, nagsakit. Amen! Inaramid namin na din, nuhanay naramid eh. Ayan na ti laing mo. Iso nga give up your laing. Amen. I-give up you the line you. I-give up you the kuna yung strength you. Ala nyo the strength ni Jesus. Nagbalin nga basol isuna. Nagbalin nga kaslaman nagbasol as our substitute. Tap nagbalin tayo nga righteous and holy. Sino di makapalintag no haan nga isuna nga nagbalin nga basol ni the cross. Oh my God. Ni Jesus amin niyay, think about that. Awan na yan, iti malagip yu kini Jesus. Wano yan na yan, iti may appreciate yu kini Jesus. Panunuton nyo di ay ka-appreciate. Iso nga nawagan so ng wonderful. Because, hindi palang planoon ni Lord. Word that became flesh. Hindi may anak, berhin, tinakay anak na. So nga pala'y wonderful.
So His name is so wonderful. So nga dapat ma-appreciate yun ni Jesus. Because ni Jesus, numapan ka ni Jesus, dadyan nga believing tayo, the power of the Holy Ghost will confirm it. Hallelujah. And then, may cut lagi di pride tayo. Awanan tinatangsit ka na tayo. Nagkunay ti sarili ng analaing. Panay amin tilaing tayo ni Jesus. Palakpakin ni Jesus. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Amen! So nga no, even nagday healing. Ang kunaan nga nasalunat ka gaputa, nalain ka nga ag-balanced diet. Mayat dihay, pero ti salunat mo ni Jesus. Ano tinalay nga ag-balanced diet? Andang mangan ti baboy, panay manok, baka, ti biblical. Oh, dapat tinateng lang. Pero kitaan nyo lata, ano lata ti sakit? Tati ayan lata iti salunat. Kat ijay life ni Jesus. Kitaan nyo kinalaing ti doktor tata, naglalaing, pati gamit, itik. Pero still, sakit kat adat pilubong. Because sa talaga di makaikat lang gawin ko by that ni Jesus. Hallelujah! So nga nuhaan nga nailansa, ayan tayo ngay kuman. So nga dadya may baga-baga, nga uray anya kasasaad mo, no awan ken ka ni Kristo, you are nothing. Ngam uray mat anya kasasaad mo, no adakin ka ni Kristo, you have everything. You have received everything. No apay nga may baga-baga dayay because of this. Amen. Amen. Tanyay ko matipapanan, tibiyag na dayay. Uray sino, uray baknang, uray kwarta na aming nga kwarta, numapukaw na de kararwana, ija impierno. Pwede magbagan ni Jesus. So ngay kanyo, iti importansya ni Jesus. Sige, verse 29. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are His heirs, and God surrounds you from those who believe. Oh, adatalo ijay. If you belong to Christ, you are true children. If you belong. Amen. Those who belong to Christ. Amen. True children. Napaypay sunganak ni Abraham. And then, so that agtawid. Because of your reunion with Christ, natawid mo. Ti blessing. Ti promise. So nga-claim ka. Amo yung ti claim, ada nagbayad, possible na sign, ada nagbayad din kalang-alanan. Dahil apan nag-claim, in kakano i-claim day premium ijay. In ka i-claim da day reward mo ijay. In ka i-claim da day kukwam ijay. Amen. May sabay kaya ta sa one thing i-claim, gabuta da nagbayad,
In ka-claim, di tawid mo. Tawid. Ada ti nag-comment, kada tayo di YouTube, pastor, nangalaman nanti, teaching mo about claiming, basa man di Bible, no, dati mga claim. Apay manan, nga da-claim. Kata dapat mo, i-claim ta binayadan ni Jesus. In kalangan i-claim. Internan janagan na nga pang-claim mo, ti amin nga promises of God. Apa niya awag ijayhan nga pang-claim? Oh my God. Amen. So in kaalanan, alam janagan ni Jesus. Alaat man da jay kwa in baga ni Jesus. Kunama. Amo yung gamin, nung umat nga to ti libel, ti denggam, kat nababa ti libel mo kat madim, ngay accept, nagijay, agbalin ka kiti nga persecutor eh. Uwan man, nuhan nyo mabilib na iti gospel, ipapilit yulat ha, nga jay laing yu ti usarin nyo. Imbis nga ti may bagbaga, ni Jesus, the wisdom of God. Ni Jesus, the power of God. Ni Jesus, iti word of God. Ni Jesus, iti blessing of God. Ni Jesus, the life. Ngayon, ni God. Ni Jesus. So, no kaya't mo ti life, adda kini Jesus. Amin na kita. Okay, ni Moses tupay, iti under the law. Kat awan tupay iti nag-fail, iti promises ni Apo Diyos, ni Jesus tulakit ni. 1 King, chapter 8, verse 56. Basahan tayo dito, and then, I believe, if you believe in Jesus, mahagasan kayo matkat. So nga mahagasan tayo. Hallelujah. Naagasan tayo. Ada kami nagidayang, no kunang pala nga maagasan ka, medyo manong nga milya pa lang na yan. Kami di Bible, ni Jesus nga mismo, ti medicine mo, ti agas mo. So, you are healed. No tinumar mo. So, I am healed, I am healed, I am healed. Uray kasla ka, matumba. Siyak to ba, kikitaan nyo, no, minsan na. Kita nyo, pukawak lata nga pukaw. I am healed, I am healed, I am healed, I am healed. So, naikararagan na, kay bakayo day, thank you for healing my pastor. Ang kayo nga, daday, sangi-sangit lang iday, ayupay. Panduom di biyag na ade, ta ituloy na, adi. Ministry. Mayat mo tayo tangam. Salamat tibiyag na nga tidog. Kasjay. Tada ni Jesus kanyana. Jesus is my long life. My miracle life. My healthy life. Sige latalaban. Tilaban mo, daday binilib mo. Fear not, only believe. No, apa yung magbagada day, only believe because ni Jesus lang di believe. Fear not. Si basa. Praise the Lord, who has given rest to His people Israel, just as He promised. Not one word has failed of all the wonderful promises He made through His servant Moses.
Oh, kita niyo? Not one word. Awanti one word nga nag-fail. Aming in promise na ni Moses, awanti nag-fail. Awantihan nga na-fulfill. Awantihan nga nangyari. Ket ni Jesus, karkarkaro, ken ni Jesus, because iso iti anak ti Dios nga nangiyeg amin di nga promise. Amen. So ano daman nag-claim yun data? Ag-claim kayo dyan. Kaya ni Jesus, tanawan iti nag-fail. Kini Moses, even Jesus Christ. Awan ti ag-fail. Di kunak may babawi aya di cross. May babawi aya di nagbalingan na panglaw tapno rumangay ka. Awan, it is finished. Nakakuha na ay forever settled. Sika lang ti hanga may settled. Pero jay naramid na yung cross. Haan nga may babawi na jay. Amen. Nga may babawin na jay. Panagbalin na nga na panglaw jay. Hanan nga may babawi, da stripe na jay. Hanan nga may babawi, da jay. Blood na jay. It is done. Di maururay na tayo nga mang-believe. Urayan na tayo di Holy Ghost. Urayan na tayo ni Father God. Because I want to fail it dyan. Amen. Anyo ko na yan, hanggang nga nagbalingan na panglaw, no bigat. So, agit kita nyo, dagiti kakadwa nga kasnyay, gapuday symptoms, gapuday bulsa, nga wanin bubulsa, anda nga biliban, nga they are rich. Dagay symptomatic, nga born again. Symptomatic. Symptoms. Tibilbiliban na. Ipiyapa de COVID na. Adati asymptomatic. Pero tata. Panahi. Kikitaan na di bulsada. Kikitaan na di situation na. And then we back up the Word of God. Madidang i-receive. I-receive mo the Word of God, tapno masave ka. Isalakan na ka yung Word of God. Ijay negative ka situation mo. Believe in the Word. Or a negative situation. Believe in the Word. No bagat the Word, that's it. No pileryudan na, periodam. Yadi ada kini Kristo agtaw iti kari, period. Ama wun angem. Ada wun angem na yung versikulo. Hallelujah. So nga ang kangagun wun angem. Basta in baga na I am rich, I am rich. Hallelujah! Amen. Dajay. Even the healing, blessing, even the panag-overcome. Ngayon, baga na ngayon kawas mo ni Kristo, in kawas mo. Ni Kristo tibiyag ko. Kunam lata. Kina pakumbaba na, iso ti kina pakumbaba. Ano nga makaapos ni Kristo? Awan pasubnod na. Awan pasubnod ko. Kasjay gamin, tag-overcome. Makita amon nga basol, an nga biyag ni Kristo na ita. I am righteous and holy. Righteous and holy. Righteous and holy. Kunam ti nagsapa. Minalam. Amen. Siya kararamidak na dyan. Nagsapa, thank you for long life. Thank you for health. Dirabiin, nag-communion kami kini Mrs. Thank you for the blood. Thank you for healing. Kasya ni Jesus.
sumagna tayo aming kanyanan. Aming nga claim tayo, aming nga biliban tayo, kaya Jesus Christ nga magna. Hallelujah! Okay, palakpakin ni Lord. Thank you, Jesus. Tumakdar tayo. At amin lagi pa-pray, kunak manan, lagi di masaksakit, ano, ada problema na di family na, kaya dumapay. Sige, just come here. And front. Medyo kaputa na lipit, ti front tayo. I-assist tila duma. Malinya lang ti 1, 2, 3, talo lang linya pakasjay. Ito nun ay pre-anday first, sa kayo sumublat. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Sino lagi diyan pa-pray? Only believe. All things are Agpa-pray. possible. The family. Only believe. Kailan ma-destroy. Lagi diyan nga evil spirit. Only Tawatag man. believe. Brother Chester. All Isa. things are possible. Come on. Only believe. Nakayutag ministry. Agasis sila duma. Only believe. Pastor Lando. Only believe. All things Sige. are possible. Sige, malinya kayo lang talitan. Only believe. Father, the mighty name of Jesus. Thank you for this anointing. Thank you for this power. In the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Thank you for miracle. Thank you for the power of healing and deliverance. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Oh, yes, Lord. Only believe. Yes. Only Awan na karbangan ti amin ngay evil spirit. things are In Jesus' name. Only We break all your power. We break all. only believe. We break all your holds in Jesus' name. Only believe. All things are possible. Oh, yes, Lord. Only believe. I believe in miracle. Hallelujah. Only believe. Sumublat nila duma. Come on. Only believe. Kada na bakantian. Come on. Paspas. All things are possible. Sige na duma bay. Believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Yes, Lord.
Oh, yes, amen. Hallelujah. Sino ba dyan duman? Come on. May kayo ito'y sango. Agsasaruno lang. Siya, agsasaruno kayo. Ito'y dinaduman. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for miracle. Thank you, Lord, for healing. Thank you, Lord, for deliverance. Thank you, Lord, for salvation. Thank you, Lord. Sino ba dinaduma? Kasana na bakantiyan, pabalinan nga sumublat tidak duma. Maspas. Oh yeah. Oh yes, Lord. All things are possible. Only believe. Only believe. Yes, amen. All things are possible. Only believe. Hallelujah. Sige, maspas. Only believe. All things are possible. Only believe. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Thank you for everything that you've done. Thank you for salvation, healing, deliverance, miracle, blessing, prosperity, freedom. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Strength. Thank you, Jesus, for life, for health, for love. Thank you for your goodness and mercy. Yes, amen, Jesus. Hallelujah. Oh, yes, amen. Yes, Lord. Okay. Accept ka ni Jesus, your Lord and Savior. Pero no man nagtakdaran to your hand. Follow this for me. Jesus, Jesus, mamati aking ka. mamati akit ka. Sikati anak ti Ama, Sikati anak ti Ama. manatay di cross. Na natay isa'y krus. Babaan, Babaan.
Kadagidyaing nga basbaso. Kadagidyaing nga basbas. Kat nailansak. Kat nailansa. I receive Jesus. I receive Jesus. The forgiveness. The forgiveness. By your blood. By your blood. Salvation. Salvation. E di panagungar mo kinpatay. Di panagungan mo. Salamat, Jesus. Nga naugasan. May kadito'y puso. May kanito'y Manipot at ta. manipot na Si kanti ari. sigay na. Lord Lord, and Savior. Savior. Tibiyag ko. Salamat, Jesus. Jesus. Father, in Jesus' name, thank you, Kariso. Amin lata. Ngararamidam. Amin lagi ito yung may pipreach about Jesus Christ. That we believe iti confirmation, the signs, wonders, and miracles. In Jesus' name, Amen. Palakpak kay Jesus.